Dobro jutro, če ste kaj odprli YouTube, ste verjetno že videli YouTube Rewind. Pejte si ga pogledati, not bad. Jaz se vedno vprašam, koliko teh kreatorjev sem dejansko že prej videla in letos sem zelo slaba, ker enostavno nimam cajta spremljati toliko YouTube. Jutranja kavica na sončku. Živijo! Hello! Kakšno žurko imaš ti tle? Ja, veš, kaj sem sama, ne veš, kaj glih veš pekati zelo video. Ne poznate, ne? Torej, v osnovi smo marketinška agencija, se pa ukvarjamo z digitalnim marketingom že tam od leta 2000. A veš uno, kot nisem snemala prej. V glavnem, kar sem hotela povedati, je, da me je Lara ful lepo prišla namazat, le kakšen rastor sva tle naredile. In zdaj zamujava in greva, pa njen link od Instagrama imaš od spodje, razen če sem ful lena, jo poišči Lara svete. Ajde. Lej, koliko je fulka tle! Barbie, Matic in Barbie, in Our Way Everyday, in Ana, in. Dejansko je bil ful luškan event od ličila.si, imeli so v bistvu, naredili so eno tako žurkico za vse make-up navdušenke za malo proslaviti znamko Make Up Revolution. Ker se mi zdi, da smo vse ene take male miše, a ne? Dajmo pogledati, kaj so Make Up Revolution novosti. Tole sicer moja škatla v čevlju, ampak ostale stvari, oh my god, this is a giant thing. Sploh ne vem, kaj je. Pro Amplified Strobe and Highlighting. Nice. Pro Amplified Strobe and Highlighting paletka. Nice. A veš, ker v bistvu imam samo une full glici glamorous highlighterje, ali jih pa sploh nimam, a ne? Tako da to bo full nice dodatek. In pa čopič, čak sam ne gre ven. Kuj mehak! Full mehak čopič. To bo full nice. Dajmo hiter en highlighter, ker danes sva z Laro tole full na hiter naredila in nisem imela nobenega highlighterja s sabo. Tako da, če smo že full goldi, dajmo en goldi highlighterček zraven. A so krimi? Jep, krimi so. Mislim, se me bo čudil, če boste v tej luči sploh kaj videli. Oja, zdaj se pa že malo pozna. V bistvu se ne, ker je ful slaba luč, ampak okej. My god, to se bomo jutri zabavali ob dnevni svetlobi, ko bomo dejansko videli, kaj se dogaja. Če bom jaz jutri brez glasu, a ne, veste zakaj. Ker sem čisto preveč govorila in sem čisto preveč drla in čisto preveč poznanih ljudi je bilo tam. In pa Ultra Strobe Cream, kako to uporabljaš, ej? Provides the most subtle and natural illumination and highlighting for the skin. Wear in targeted areas to bring the strobe highlighting effect, or all over for an illuminating base. Can be worn underneath makeup or on top for extra highlight. Nice. Zelo zanimivo. I will be shiny this New Year's. Okay, this was the big thing. Miša pravi, da je še nekaj tle noter. Oh, chocolate elixir. Oh, kako so lepe. My god. Dajmo pogledati. Zgledajo ful lepe. Rjavke z rozikami. Pač, a veš, a ne, za te prave chocolate addicte. Oh ja, to so same moje barve. Lej to. Rjave, rdeče. V bistvu niso rozike, ampak so rdeče. Rjavo rdeče, s par rumenimi, pa dvemi zlatimi svetlečimi, pa ta je tudi mečkan šimerčkasta. Nice. To bomo tako jutri dali gorej. No, pol ure do 1 uro kasneje, mečkam bolj obličeni, ker me zebe. Dajmo pogledati še te zadnje zadevice.
Torej, zaključili smo pri čokoladi, rdeče barvice, ful mi je všeč. Oh my god, this is so sparkly! Look at this! How sparkly is that? Oh my god, a lahko to tako na nohte, na veke? O moj bog, Ana Pšenična je imela, Ana Pšenična na YouTubu, je imela ful dobre učke narejene, tako ful shiny, ful bleščic gor. Dajmo ji zatežiti, da nam pokaže, kako se to naredi, ker pač this was amazing, a ne, pač jaz bi tudi imela toliko bleščic gor. Pa tako neč, a veš, nič se niso razsule naprej po obrazu, tako da Pšenična, nam prosim pokažeš, kako si narediš svoje super shiny svetleče učke. Miša bo tle malo blazino zmasirala vzpod. Ok, let's see what's inside. Selotejpek. Life on the dance floor. Oh. Hello there. Kot lahko slišite, počasi izgubljam glas, kar bo izredno zanimivo, glede na to, da imam snemanje v soboto. Tako da ne bo prvič, da bom šla na pol brez glasu na snemanje. Bi bilo pa ful fajn, če ga še malo držim. Pa jutro ob 11. zjutraj imam sestank, tako da ful bi bilo fajn, če lahko govorim. Ok. Very red, very red. Nice. What the hell is that? How the hell do you use that? Koliko rdečih, stari, ej. Tudi nekih takih vinsko rdečih, temnih, do čist oranžnih, svetlih. To bo pa kar interesantno, zato ker rdeče so ponavadi mečkam komplicirane za nose, zato ker hitro lahko zgleda, ali da si zajokan, ali pač da imaš rdeče oči, a veš, ampak te se mi zdi, da so cool, ker so vse tako malo na oranžiko. To bo ful interesantno. Moja pa taka nora imena. Mislim, tisk, ki zbira imena za ta ima take dancey inspired imene. Valjda! Life on the dance floor. Guest list. Eyeshadow palette. Tako se imenuje. Life on the dance floor guest list. Oh, komad. Guest list. Čigav že... I'm a bust up in the club with no guest list. Them other artists I'll keep them more restless. Ga bom vrgla tako čisten snippet tle, upam, da mi ga YouTube ne pobere tako da. Ampak ja, nice. How shiny is that? Yes. Ok, preden jaz čist absolutno do konca izgubim glas, bom rekla najlepša hvala, da ste spremljali najin vlog. Z Mišo se tukaj poslavljava, tako da se vidimo jutri, pa upajte, da pridem v glas nazaj. Ali pa ne, bom pa malo bolj tih ali neki, a veš.